Lingobani matata? Na ngiSimphiwe Mhlanga baba. Ngiyalibona lapha ke kuthiwe kule icorona sivukile. Kini lizwa njani nxa sothiwa sigcwele futhi yamemetheka? Yithi ngokuzwa kwethu khiwa lathi siyezwa sibili mtalanti. Ngokuzwa kwethu ukuthi into le iyabulala kodwa ukuthi sizivikele bathi sihlale ezindlini. Kodwa singahlala ezindlini akula lutho olunjani oluhambayo. Ngaze kubuye even ukudla kube kuningi njani. Ezilongo ngela imali esikhwameni akula lutho olunjani oluhambayo. Because tholakala sinjani screen izimota khona lapha. Uleminyaka emingaki? Ngale 22. Wena ke? La enza njani esikolo lapha? Esikolo hayi sahluleka abanye thina. Lehluleka. Kodwa akusebenzi. Asebenza. So liphila ngokwenza? Ngokufina izimota khona lokho. Njalo khathesi sokuchazwa ngo3 kunje liyenza njani manje lephila njani? Sokuchayisa ngo3 sesazama ukubona icebo lokuthi singene ekseni la thanti. Siphume masinyane lathi njengoba kuvala karesi fast. So i-curfew leke lithini ngani? Ikhefu sayilalela siyilandelele ngoba singekela ukuyilandelela uyatholakala ususenkingeni. Babopha plus futhi negcikane lona leli futhi anti singatholakala futhi la usulapho khona lo. So nali yagqoka ama-mask lawo? Ama-mask sakho. Kombe lenzela amapholisa. Asenzela amapholisa ubona ikhiphile sobe senzela ugwayi lona lo lwajenda ubheke manje. Okay, ugwayi uyabhema ugwayi la. Ugwayi atembhema ugwayi. Liyabhemisana manje kakumesa ukuthi nxe umbhemisa umchiyela lapho uza kufaka. Yikho lapho kule nkinga khona phela lathi. Lolu nxele la icorona ke uzathini? Apha ngeke lube la. Indaba Siyazivikela. Liyazivikela. Ngoba siyazivikela lo nkulunkulu la ukhona. Yakwazi ukuthi kulohlelo olunje oluyehlela abantu. So lathi ngekhefu yona le lathi ngo3 siyaphuma but asazi ukuthi njengoba lani lisenza sokuthi kuzaba loncedo oluzasincedisa lathi khona la abantu. So lingacela abantu lokuthi ngabe likhangele ukuthi nxa ifuna usiza liklinela ngaphi izimota lokuthi bangalisiza ngani abantu abakhangeleyo. Anyway loba ngaphansi esilongo umuntu enebuyilopho ethi ayizwana mfana mfuna uklinela imoto senjetsha ngaphi even endlini yakho sengisakuyenzela throughout. Bakuthola ngabo ukhulume phela ibizo lakho le number yakho omnye ngakufonela engxenye olalele. Address IP24 awula phone. Phone number 078 80 82 111. Okay, uhlalo bani nje? Ngihlala lo mama lo auntie okuthi. So bakhangele wena uthi ngoba yale5. Bakhangele mina. Wena ke uhlalo bani? Ngihlala lokhokho lemali lamasiko. La bakhangele uthi wena ubuya le5 leMpuphu. So ngogcina ifamily lapho. So yini egcina ifamily? Yes, so ikho sibona ukuthi labo bengasivalela ngo3 so kunje so. Kokusenza sibuye masinyane ekseni disibone ethareni bona bosicela yini abadala anti. Ukuthi lathi sihlale sinjani sifaka ukudla etafuleni. Ngoba kunzima mdala wami iCovid le. Lathandi labona sesesehlo ukusebenza abantu they are rushing bonke abantu bagijima kula nto odinga uNkulunkulu badinga imali. So that thing is easy ukuthi njani affect abantu. Kareso ngakhayela ama-accident ayenzakala babo still dingani badinga imali akulodinga uNkulunkulu. So yikho lathi esibona ngisuke ngithi fast ekseni so sebenze ngo3 curfew mayisha siyachayisa.